waaw assalamu alaikum internet qui n'embégaye bina suivre partout dans le Sénégal, partout dans le diaspora. C'est une immense fierté de vous retrouver en face de nos écrans. Nende ka sarta gannaaw injul na bo pare inuwel la non dewenati len mbass nanu hak to mbass nanu hak ngida yaade fokata wasane ino fop mo okina refna rek to bega aganun tv rek inuwen yaram codom so ummo ko mo fona codom bay lomi assalamu alaikum wa rahmatullah det simin ande no mojuna dina fe simbe nanuna hay ko ndesan inuwe ngok neke comme ni bitan d'habitude inuwe ngok Bassoul e dan danan fa anne haye danan fa martin etidu ya inda wan rek hantilan hete refna jare i présenter nanu ke deden angide he gara ke ref ne mbam aussi ang to ngida paccu ka inshallah rabbi gana isim nanu koy mbega anu la cameraman sivram ok Thank you.
Le 26, le 27, benn saako ceeb premier jour, deuxième jour ñaari saako ceeb foofu ca Ndiamar le 26 le 27 Ndiamar animation rene oyo ale farida animation rene waaw wacca namo koy nega rek nagattuye nega fon ma fop jam koy andane internet ke no lamtom xaye a leyde tan kina Moussandé i ñapum kam Bassoul bo tilla ine waxe kata mak nga so irom may xaye so calel domu lifa boy kaga mom ten jegu quoi simna nuni tamit to ziaré anu dal na nuni tamit le anu le num badira so bay ni calel ke tamit weken defa pes ngeen no saate fe ngoya Bassoul ande wate in ande fop in dal ngarte wani la dene tamit madi calel ke tamit mosan wani tamit bonu so bay ni keke ñana ñaajal sto kam goy na bete yena togin waaw gannaaw yi anduna yi so am meko entraînement ta mek xay i ande ngor ke Bassoul Allah ci o damtel donc a cafa kaga anne ten Isa Bassoul na mbiyo nun ten Yaxya Jobi na mbiyo nun ten Mbouro Thiaré na mbiyo nun nu ngar ɓerni jom bo mbaas transmettre a image saga a boy ke xaye xa ref o bugo laga nu mbiya si waaw parce que in ke ɓeerona rek maka soɓom taga itamit jeg ka tel lelam jeg ka te mbira fo kaga a cangina ref fogame tamit o watangane kaga itamit wara wago ɓato janginik wiin na cafa kaga koy ten i ndef ngor ke moom vraiment i njege temps fa yokkane mais tout le temps i naga vérifier a den surtout mbaye tamit maake i mofa fa den tamit communiquer a fa den bo an taman tolloru mais à chaque fois i tamit i njege na den décourager tout le temps rek ino we mbog wa champion kam den njega na den i yakare tamit to ino we nga a yoq we tamit mbe développer a ñaanana den tamit champion suto kam den nda teɓa ndef ta mbugan awe yoɗnoa ten awe njema tamit roog ten jegu fop mais dam roga ciya den ke and naye ten na muj kana den rek a sut champion kam den parce que fop mbage ndef champion a ɗat nu ga'ona rek a jeg wana mbelta ten yoq we
mais a beltale koy tamit a jeg ma andoona yee tamit felano nan mais koy ten ref nu mbog jale ke rek ba waasano yalum men ret ni laxas parce que i njom refe métier calel la ref i calel la ref quoi na jema ten rek o ga'anga ten o maax o continuer o ga'ange ten o maax tamit topic laxas kaaga ten ref men content na rek. d'accord Moussa ande ken refe émission fe sax gannaaw roog fi'u kay i ngar soɓ meeke entraînement ta i leyxana nduk teen o ndik gannaaw i ngarna na culli ke mbaasnuwa wiin we fop to mbaasna den fop xaq ndeysaan te jeg ka andoona yee a daawa ɓeer meen a ref doomu ndey in a refa frère in a ref oxa andoona yee cadre reɗ'u Njom a reɗ'u élément i Njom a ñoowi Njom a ñoowdinin parce que yenn saa o ñoowi Njom to ñoowdin kino yenn saa tamit i ñoowdin to ñoowdin to ñoowiro Njom te ref kina andoona yee il a marqué l'histoire de la lutte traditionnelle bo no maagol ne ñoomin ka we a reɗ'u Bira thiaré a fi carrière donte sax ye dooga jangan yaag rem sax amade quoi yaam d'après que te leyna entraînement ba ɓaatudoox numtu'oxid ba fidortu ba jangin Njom leŋ i jira dabin to ke jir laaga ref yaal xe jangin i njala na nuun njala amo ten yaam ne nu natna no ɗik Sénégal fop a andan léegi sax ɓaas la Sénégal fop a anda ke andoona yee ten reɗ'u jiko num fe kene ñoowek na fa mene classe ine Njom ne Bassoul a reɗ'u kiin fo xaaga a refang nun lamtaxam diya mbedna trop mais koy waagano ñak o lay ndax roog ten bindu doomu adama ite bindna doomu adama itamit ke te namana doomu adama fe itamit a yangano fi'ka itamit ne a swa o kiin te ref a ngon Birama koy a adwa in ino we njale an baas la njale an a faapum in no maagum in njale an baas la fop njale an a ndun fop njale an a Sénégal fop njale an a adna fop parce que Birama refa ref o kiin a andoona yee a ràññee na sport kiino xa ràññe'eena na sport a refu a ref o kiin a andoona yee tamit o njiriñ a ref'u na sport parce que ke ta jiriñna teen wiin a moy o kiin waagee lay a ɗoma koy mais koy i muñayeeno rek roog itamit te njegu ajana itamit i ñaanana Birama Thiaré roog a ɓekin ajana fa waate soɓka maaga fop ino wete waasna meeke itamit roog a fiyana ino wod ino fop parce que o wodna fop a xeƴu parce que layano meeke ndiiki fi'a carrière ba jeg arrêtement a arrêter a xin ɓaato jagandit ba ɓaato compétir a jeg ten victoire a gar saate fe pour a moƴo ɓaato waaj roog a fi'it ne andoona yee tamit naaga moƴu no ten i jir a gara fudo to kum te sutwan i jir laaga bo naaga te ñaku taaga o ñusu a ɗoma koy a ɗom an a keeñ ake trop o nan ole te fudona toog in a tiisa in trop mais koy roog a fi'ana in bo i ɓaato numtoona roog i ɓaato numtoona roog bo ndal laya fi wiin we tamit njasnora fi wiin we Sénégal a koy a ñaka champion rawatuma Bassoul wala a Ndundale ndax Birama ke i nga'nano ten mi Moussandé de waye mo lay bete fak na wallu i Njom fo wallu o ñoow ke doomu adama reerna fo doomu adama fa ngenum ke ga'uma Birama dala yiifes trop to vraiment i roog daal ten jogu a jana daal mais xeɗaam te ɓekanama Birama maaga parce que a ɗat in fa Birama a refanga yaaja yaaj waagimo lay ten moyodu gene meke refna ten yiifes ka waruma lay xaƴa bo mbamiro ndik daal mais a moya trop parce que ga'a meke i ngenuna meke jega ka te wetanam na Birama mayu na 2011 parce que fo ame 2011 ye watuma meke roka Dakar meke wasma Birama mo xama wete ngoyam téléphone an leyame grand bugama bugo ɓaato numtiid meke o ɓaato duk na simple fe o weltaam bo i mbamir waaw i ndetna yiifes jaɓanini tamit parce que Birama ndeɓeso mais a jega jamano ka andoona yee tamit i ngijang ga'ra i fu ten ɗik
te ref jamono ke te fi'ita upa jel ite fi'a mbapat yaaga xaye fe meke fa in mais ten xatu a rokindangan yete sutwatida i ndangan go yaaga njom ne roka fo ten yaaga njom ne roka tookum parce que o nano laaga maaga etu xata in bo Birama itamit a reta bo mi fo ɓes i ñoowa bete layame a buga bug yen saa i ngara en contact ka fo ten quoi parce que neke te fina i njom ne refna tookum jege luur fa te warena waago maaf ret to sola champion ke and naye i njankonte fa den jeg fa den takusaan yoq we njeg victoire took in yoq i maafa den te viser took waaga a waro jangana in maaga revanche pour a fi'ir fi waaga to kete warna waago fi'it fi kaaga comme ino maag in i ndef soɓa in meen a nana nu xa in mbina a nana ke i mbina meen fop a mosan wane tamit a doyɗo an teen a buga koy i njeg ka i ɓaatuna den i parce que i soɓana soɓ fi kaaga i njom moom mi damama dame kaaga a gar fo ten parce que meke etu commencer meke mbapat meke yaaga maaxole wetwe ful jege ga ten defet nane ga ten wa ɗomuna mais te gim sport fe a gime ana fi ka ten tik ana ref ka ten dara roga dimle ino sawo laga te ñaaƴin a lalina in a ñoowin wiin we leyna in nda Bira mbir international a refu champion dëgg no Birama daam roga xarin aljana ar faaw a fiyana in mayu mais ino i mbiyano ten o ndik mais a fiyana in mayu parce que yiif le ref ina na Birama na sport in njom na pratique technique maye ni wete refna donte pirawe meen mais maye ni wete refna no ten soom i nga'un nga a xinu no maagum i ngar mo ñonga no ten te appliquer ina ñoowin kono xaaga gaci ngarama vraiment ɓatano jale Sénégal fop adna fa mum fe fop i masayo a Birama to muñayeno to ngeɗanoyeno aljana Deuxième question. Acha Moussandé kina ref ka deuxième question in te refe o mbir yegona ye a ñotnoxa moment kaka xa yeg o njerof exactement no a refang o nano lene ye dawanuma a jega na ten nanana mi quoi parce que poids ref u tokes wa fa anderuma samete ɓeraxama nda yo nano ye nda kwan yaga mi xe sawar la andona ye vraiment ye informer emati yaga nanam ge lema me wagimo ley mo fa maga une heure temps fa andona ye a ina xes nama jamta nama sayit ka parce que tigana beta we adona meke itamit wala we na njanga anna kerna doomu adama lalla ine fat isa donkino boba fangona beta in mais koy ne ñaxa fangol wega na Birama mi fo bes beta hama bet mais koy soba hamno gimole ten refe yenana numa maîtriser am yoes cungin nda ñakte meke mais te ɓisidena itamit ye ndaw kan ye ndawuna itamit bon sik bo ndon me i mbarna ndon itamit i mba ate yoon fi wiin we quoi parce que me in tolor ina ref nda meɗu a fudwanga tokof wala ɗomu a refanga tokof cerofna etano yeg wala xeñof ke ñakel loola Birama trop kaga tenin tero auto Birama vraiment mais koy roga tela numtido o gim kama keñ in boy arrêté al loola kaga itamit leya fi wiin we itamit ndalana wiin we nda Birama refa o kiina and na wiin we loolanan lool tiga jeg na te ñowtina fi te jeg ka te lanna wiin we to wiin we mbogo iran me mais xaƴa roog fo ndogalum
ten fi'u keke rek te jeg a ref ke moƴna no Birama fani wiin we itamit i Moussandé kaaga leera ndeysaan kene layona fop a refa ka andoona yee seede an a refa ka andoona yee aussi ngoor ke nga'an waaw question fe pac ka ten te refe andoona Bira Thiaré rek anda ye techniquement o livrer reɗ'u njom techniquement o livrer reɗ'u njom ref e mbir na jeg ina taille ref e mbir na yoonitna fa doole mais technique fe a may toogu bo o fesa med rek nu ndaawranga jega na te fi'ooma i ndiiki o livrer laaga andona fo bibliothèque fa andoona yee a dox a dox forme impact waagu jeg took ngoor keke mofna a njof xaye a refang maaga itamit xana ɗom mais koy ngima yee a waaga ɓaato sutoox meen kam in ndaa a ɗat nu ga'oona rek a ɓisel a jeg wa na maaɗan a jeg wa na seede a to a jega wa andona roog a ci'a den ten na maak jeg wa andona roog a ci'a den itamit te nga'a sika i kon kaaga bo fa ndiik maaɗano mboog wa kam in rek to ngeɗa yaalo xe itamit te waasin kam in ati a xoola ndeysaan xaye feege o ga'anga sen keke boy mofna meeke ande o ɗeetanga paam den rek a jega tiis fa andoona yee a maada took den te refu mbir fe andoona yee entraînement egu fa den chaque jour donte ke te jireegna foof a jeemanga tane rek saa te ƴufiid meeke jeemu tam loyit fi boy ke entraînement bo na contact a ɗo xa andi tamit attention a fi boy ke a bugir a fa den a sikir a fa den i and naye aussi ndogal fen tamit boy ke yegaan ndaa te re'ee tamit i njom ref métier den i njoma andu i njoma ñoowa i njoma mbi'aa te xaye te mbaaso mais a ngimee rek jaar àddina reɗ'u mais boy ko nanga conseiller ka den xaye kuma conseiller ka den a ndeer den fa nuuno boy ke a ƴeyi laya den de ɓaato saɗakino rek ndaa i njom moom sport a ref tig no koor a ref a jega koy maata leyna ye fa ndaaf a ref mais a jega ma andoona yee refee fa ndaaf parce que i njom o yanga no commencer a fo waame saate of soom na andam mais o fertanga no saate of bete andom an sutom an layam ke fi'a bo ke fi'a itamit o waagno ɓaata itamit fata leerome sutwanga lakas deno sutwano laya dene koy fata ɓaato saɗakino rek ta ngim sport fe te mbi'a parce que sport avant tout na gim ka sport avant tout na gim ka sport nu soɓoma teen o gimtino yaalo xe parce que sport a layama le a balga balik a ran garanik i kon kaaga na leen naaga o ñaapkangan kama yifofi tamit waaga ret bete naxom mais jara no ñaap na jalka sport rek o ref sport i maaga résultat ke ndef laya dene koy deno weke fa koɓ den a teɓandong a ndef champion mayu mbaaga suto kam den mais fatam bok kete mbi'a a keñaga fop a ndef leŋ ino weke itamit meke soɓu sport ñoowan mais koy xaye meke sport a sutona in xaye mi boog machine mo maad mais koy alhamdoulilah parce que i nane teen oxa weedina teen a roog i ngidimta kaaga o yaalo ye tamit parce que a batal na Birama soɓa in meke no gim i loolan koy mais a soɓa in no gim i parce que o ndeɓa ref mete retina ye tamit wiin we pare o reer fo ten mais wiin we pare o reer fo ten mais mi feke mi a moƴu ɓet parce que ndeɓes a ref fogaam foog no we and naye ɓeranan ɗati njom mais koy vraiment jega ka ɗomaxama ten refe ngoor keke itamit a jega ni ka te soɓaxama ke te soɓaxama ten refe sport i waagatimo ƴuuk fi'an fo o kiin Birama sa kaaga etu lool feega andona ten watu meen kaaga etu lool na mi refe na Birama Djibril o saaxo laaga itamit um waasnuwa den xaq mais koy te re'e naama laya fa den parce que o dones mboɗee de to yiifes itamit weg weer naama laya fa wiin we ke andona yee ten ref a ɗat sport bug koy te saɗakino a maak o kiina jalanga fo wo tig ba reta waasom fi kaaga rek a jega ka yokatna a saɗakina ndaa mbir jege xa naneer na gonum na adna no xana ñowa i njom jege
wena nana e gonum koy to do heruno nanole anga odini tamito kete nga na hupob kete nana milewum ken birama e gonle som na teno ena imbirna hoye nagate hoyelo ten ke refna kamum koy te ngupu golle te ngupu golle pare ore fa in koy wax rek di peska mi vega na la vo jega ka ne ndeta e gana ndeta mayu to de revonde be sunga refani dama mais imbata ne ga nga injom o madangan o refange mbir waga jeg teni yifi njom o madanga koy ma illaltira affaire njom o madangan anu ref mbir parce que ga ambiye ke immof na 2011 la me arfang ye injalla me ke mbaro ino ndet na njom bato ke injal ina fop meke hewtu meke immof na meke infodi anane ane faga te moƴuma marqué a nder nouveau Bira torop parce que jega ka andona ye arfang i njala bo pare leyrimo pare ngiɓi xible te xiɓo suto meke a Bassoul ndeta Sokone mais fogame avant i mbata meke Bassoul meke Abdou toko Abdou fe andona te refo maak in ten refegu meke na jamono faga sa jega ngor ka andna nga ngar me ke i mbiyeg na i mbañega bañ ngor ke nga an bo jega wa nda umna mbilmo ateni arte pilmo ke i mbugate meke o kim parce que yaga a jega jeg compétir fa i mbarna mbi'ik i leer kaga fogame meke i mbadid anga meke 4h30 mais ina ƴuf quoi meke physique o ndik nguma luk ina ke 5h leyam de arfam 7h nata ka i mbokta luk ina ke ifa Birama Thiaré dik soom Abdou amada meke kaga ten i njallu meke i njala meke au mois fa andona ye au mois 10 jours ka andona ye jege comme na i ndatena meke entraînement contact entraînement o ndik contact maga leyama Birama ye me o drapeau nu binena to jangino no ande ka feloma fiyo te leyame kena mi lekiran parce que a jega jeg ka tana bo kaga xew Birama nanana num xa ñalit kiram mi xa ñalit kinum parce que ketana bo kaga xeƴe ande res in fi ngor ke te ɓesa ndef maga so men te ɓisam ba mbasam men ni ref fi ngor ke meke deno itamit te ndet a jeg aka dawna na 32 drapeau a imta 32 final a jang 20 et quelque cas kaga mo foga meke so yin nak ndoka meke yenu be ka meke nak kaga jego parce que foga men bine i ndef ina Birama rete ga nga te retegu samedi mi reta dimanche mais samedi aya nga reta boy asor jumalingo yengola han i leer ke i mbarna leer i mbirnu i ngalat na koy haye xano gar ni njomna ke mafre hani sutidin donin cunga ke batit ka ten naga i ndettegu ni njomne to legan male samedi fe fexe yo fe andilo ten dimanche fe i ngaranga o pangatin final fe mi in continue o drapeau ngat naga a sortegu to roog itamit a yoon fi ka andona ten ref una yiifin fi ka andona ten ref buga in da Bira i soɓ anga ni njom yow amo roka soɓinte ma fa final to tamute mafrina final rahan ke kiina refange mi ret ke sanu languma fok te gar bo mena mi a fudnami datle i sogo wago continuer ka andona ten ref ke yoqɗuma ten refe luur i njanga com mayu a janganga samedi njanga dimanche a janganga samedi i njang dimanche te ref u a yoona mosu mais xaye a refa i yunga no saes yungana xam trop parce que kete wastaxama jega ka andona ye ten damun jeg ka andona mi damun kete damna est ce que xam waag no lay kon kaga i yungana refna me mais koy xeɗam baat no jeg nin ngoor keke nda roog ne fa jam fop i a yangamo jagan ka sax o waga nen fo ando naye ana yaqa ta soɓa o feeta jaganan itam ɗuma xam ne lola num trop bo neke fima neke sax tout le temps nam absente a parce que Birama
jega kate madana mi arfam mayu jega taka ay perna to te refo koor a refin cogoy o mofananga na jamano fayaga o mofananga no lang tiit kiro nuk na adna Birama refo andoona yee ndaaw anga o kiin o ñofu xana son la xam ne njom mbogo drapeau xana jeg na fexeyuma bo Birama mafirtidu a mafrik fo kiino xaaga Birama itamit soɓ'angaam no njom fo o waag njomum o jeg doole fe o yaqanan ke te warna fi itamit xana fexe mate daawtina a Moussandé bo nu fo kiino xaaga nu njankonte ñoowo laaga i fota ɗigin ñoowegaan parce que mburo fe maagum bo faak rek a layaamo ten jale'aama Birama to Birama refo ndeɓum mais ke taxna kaaga waago jeg a jege ka taxna jeg ma i ɓeerna parce que mburo foogaam a mosa soɓa in a sukuta in ci'a Birama ni njom a fañ ba wondo ten o mburo a layaame waagim Birama wayramo soɓ na poids lourd soɓaam ni njom tira Sadio Fa i ndaawa deuxième tour ci'a Birama to ponkala ndef ni njom ne layin me Birama nama cikan ne fe nu mbudida mbuud ino nu i yonide nu nana nane xan i ngar me nu mbudanida in kon nu ngaranga jega ma nu mbarna nde mbaas yo ni continuer calel ke maagum refo mi fopo ken fi'a andanum o xaaga itamit a refo yaal yiif a ci'am ka Birama i njom naaga te i ci'anuma wallahi azim oxe moƴ'ena sadar ni njom naaga ye Birama daawuna doye daawa Birama ɗik maaga mburo gartu a ande koy i das leke i ñaaƴa te i jege ka kiina warna waago laya digante fo Birama fat i ngaƴel neen nannoxel i mbi'a ke i mbi'a waaga maaga a wasootuno sa in i fo Birama i ndokna a koɓ parce que i and ne i ndok tekna na koɓ nu xa fudoona yife to ref ka jalanama ndonan na Birama te leye ten xamamum ten itamit même chose kono yoona laaga refe yoona yooɓu yooni fo Birama ni njom koy ten soxum som na saate feke Bassoul we sikumano ɓoy leke maya may we ɓeerna no ɓoy leke ngir sport a maya may rogoy tamit a jeg mate dayan na yoq we kena den mais bo xay feke leya fo neke arfam mais dewumana sport moƴaniram mais waye mo ñako moof ma parce que a ɗatala waga ndena ƴakano ref maga ñal lakasa Moussandé fa sport ay moom spécial Bira thiaré ni lega nda ko ni jang journée fa andne spécial na carrière fi am wini wen la tout le temps Moussandé fa carrière nda comme xay Bira tan hewdu to fa teme ndeysaan fi ano ten ajeka andne asamto so kin ñaano ne ten ka mosna len tin tiajar fa andne wino bo ande kin ñoono no dik yam njubange keno la rek jamani ka mek so bi njanga kon kay jotna mek na trapo en hop bacet naki kene mbina histoire araf anga jamani ka ko media mayit am mayne ke media mayit na kon kene henel bo fandi nda neno ay yon nena sata manu haro ko dano rek maga day ka waaw indi ka haye bu anga ko se boyke ko mo barka conseil aden lata imbega émission ko yengata to basiro e wa ngor ke ken lega den ten refe sport o yanga no fiya premièrement o yar fata adon ye ñof parce que wagiro fiya sport fuda of wagiro fiya sport itamit fiya na o fop to comme nu jangona ni mbino fe surtout a jega wa jangona mbut ka mbut e waga mbut ki na koy nu mboge pi to wina ga nu mbogu i njom kaga do betel lo mais premièrement fato yaragar nda maka fuuga njomaga a jeka roga cuuna wala jeka roga fatuna a yene amoten mais a hella do me wo itamit a jeka ga ama mais kaga koy den fi njom de no yono mais artuna koy bo siki njoma ref mais yanga janga i njom itamit aduma hina dom mais koy ba medani hof sport da ba medani hof en tant que sport fanciram hof ba medani hof leya dene itamit a champion jombekin champion he no jafno yalum no jafum bo ma dufum na dayna champion he ma kon kaga junju ref dal ale avatu fadu gimi o pescate na ale ingin go rek a ñaaƴa o ten i njom quoi fi kena taxa bo champion le champion ref ale ingin ko so mo ñaaƴa to ten aro quoi ale buge nde rew
kon weke ye conseil aden fat wine nga na den o yar nga na den fulla fo fayda parce que tati kaga deno mbofuka parce que ti waga no wakto jogiro ten fulla wata tanga o mana wine yanga yakar ka itam no woso ten waga wakti itamit to doniro ten fayda parce que fayda to namotani a fop ni tawbo kina refo kin ingeda itamit tam roga a fiya den champion mak a fi fulana kam den o fayda fi jom anoga in jom ne wago complet parce que rafanga mako yanga mo jaktana en jom ana lame in jom ale fi jom o maaf naga jomano fi jom o maaf parce que windik de no nderu jom arbita gar ale ketele na nderu kino nyabi ka fi kona mo fanga deta yonof te fi yom wa kino fi on ale ba chunga fiel yaga piele mayanga to ko fana jekate fi na ale o fiyange hay o fata weta no mo fet o fet ba chumbo fiel mi yanga fika itamit ale yoni fi lakas o wago fi ke bugona le anu le a muñayo rek adna ko do jaf adna day no kinol lengi tamit to refe kinol leng do bo adna jallen adna ino fop ino nero mais ko nu inona geno rek anu muso wono nu inona geno tamit ale par ani abondof o jallanin to o nyowanin kaga nata hakina yelef kaga nata hakina fel direct da sampion o buganga o limel ten tam nu refona buganga o ciowel ten tam nu refona rek anu jaban wiine to anu jaboro ka kam wiine jabo la fi wiine ka annoye to ndef ke warna bisanu ni bamer parce que kina fier wona fiyen kono leyange ne bugtona wiine anke ne bugtona wiine anke ni kuma bellit kam foko lay wiine ke bugona jeg wa leer tan mere fe fo leer kan parce que sport jeg mate mana commencer an sutura dina commencer a sport boy o pankan o pangata ngan go hayok datu falle bugo wetanel ke fiye gona ke jab ona fi ke jab erona me yanga no fiya ki niram waga loten parce que chalel kaga naga sata o yanga fiya sport o waga ngesa jega wana mbagira mo le wagiro mirne bati sa akino lem bati jem bati sa akino bati fulla kaga fop ko min nyoma def mais kino yanga lel ke competira ka min jom fato mujud nan no ak refmi nda ga ero ajega kino anaga ayanga la fo itamit awaga ta yi fo mbeto awaga ta itamit o daw ke nyapa mais fo pa chaktira haref champion koy ana sola a champion urta mano ten nun jaktor na jetay parce que mi Bira ma fek na la fo na chankona wonona ni lang haye inwe ga megariti nangan so in maga bisin jeg ma illa ko na 4 jours 5 jours jalga batno num ti nangan wasin ma def ma magen la may ite sola na pura ma veru ko alur parce que Bira ma ino injoma ref tokum hatliran de tanga we Bira ma mafna defe génération fi refa génération ma gara ino agara fa fi dagar bo me drapeau dayna lour injoma mat anga ba me sate continue ma mais te dawna maga itamit ñuwan maga itamit bo me te dayna parce que nu go onana adna rek o wodo yondu fi yif o jego daw ref maga illetina jega mate arrêté tina yaga cirum filatero suwata yifum de no njabatero parce que njom na fop yifa ref mi wega na la fa nun de ke wasnu rahama injom yanga mulatin meke bo ofet ana mayka mais ko irtama ret bo ande wakata ne ma fel imof ke o ki yegona ne bere gona bo fin wala ki ne terefte na yifu bo fian go atanga kaga ande afaga Bassoul kaga def ke mof no lay angol go so dakino pa roga damta nunu tamit ya nun champion mak nungi mako nun goy champion fe watna me tamit ñaana nan rek nu ñaana nan nu yalla
wa jegalin taharin aljana parce que ñofa in wasa in meke arrête ino koy yokume kon i jega calel ke ten refe kuy nu refna tam nu retona na adna fe nu adna Birama Thiaré xana lamtama Birama Thiaré na lamtamo ten na lamit soom yoqatu i yono fo o gim rek o kiino kiin tamit o waago maîtriser of ni ke andona ye tamit ten bug o leya rek parce que o ñusa mene men ñuso won wanga ye tamit soxlaate dara ludul ñaan rek at fang nuno ye tamit ngacce ngarama quoi nuno roga rafda nuun keke nu ñaƴa ye tamit nu des ten bo ni mbamir na roga wagane tamit damte dona nuun a ɗata laga sam wenu leerta ye tamit a leya nuun ka andona ye tamit xana contane na keñ nuun nu contane ten tamit ref ka nu mbaag na lal wiin we fi ka nu mbaag na ɓis a laqa nuun ma setane refeer na waaw aca koy kene du émission fe fa Moussandé Bassoul Dara ji mo jëla na 50 Cent ndeysaan ngar una batal an no mbir Bira Thiaré watu men mo jëlo an Robert de an el no mbir aussi njala na famille Thiaré fop njala an Bass la fop njala an Ndour fop njala an aussi rangana fop ndeysaan ya min ka nete na fi rangana inga aussi nete na fi Bass inga aussi nete na fi pirke genna kamanduna hatuna anyojol bo nofna fa yako hatuna njombato bo jingili bo kawla hatuna kawla bo mir anete arrondissement hatuna arrondissement bo mi anete rek Mbour Petite Côte hatuna Mbour Petite Côte bo Dakar ni anda Bira Thiaré ke ñew na fi wen ya ka njoxam na jalla pa lamne champion to wat men no fop ñana na yeno beren lilas fi kulwa be ta har bay folen ngedan nu yale cegalinta wasalin waaw kenare du hay koy ziara a fop boy arrêté boy bega nuno fop to ziara a nun to matwa champion fe ando ten watu men treva Birama Thiaré i wega fop boy ma def i mais fop itamo i dom lem le njugu quoi ñana nan hedam roga yirbu ta jegalina wasan te het fa malaga yirmande mete jofa a moƴanun mete atna a aɗoma de wax deg mais o muñ fa tegin quoi i kete ref kata itama te ref ñaan fa kese i kaga somo ref quoi champion ge aca ñanani o champion merci mina fop de merci mina fop ino koy i lace mere kene koy nda comme xe watna meen in way ɗomatil wani comme o comme comme i moof na rek yif ina way ndukan quoi bo njom neke i mbiya xaye neke sax yif ina way ten chaque jour dal ina way moofa ɗomatil wan toujours dal aussi gora ina ref a ñowa fa in ka mosna nda ina way ñananan rek xeɗam langa ɓut tokum quoi ina way ñananan tam nu i mbodna dal ina way ñananan xeɗam roga xarin aljana fa lay fe koy waye jegit parce que kam ina maya may ke i mbaag na lay teen dal fode naga quoi nda dal a ñowa fa in mosu dal a ñowa fa in sport a paaxa paax ino tamit ina ngeɗa xina ñaan rek comme maax we na saate fe rek te ɓaato ndamta in a paaxa paax sport moom kaga soom i ngimu kaga soom i ngimu no ñooɓin nu wa i njeg ka teen daal te ref ka kana malka in ino daal ino we ngeɗa ñaan rek maax we na saate